Uqabanga ukuthi kubangelwa yini ukuthi uthi kanzi uyakukhipha kweshumi kodwa uqhubeke uhlupheke. Listen to me very carefully. Indlela lengiyo yekukhipha kweshumi ukuthi ukuthathe ukufake envelopheni ubhale neticelo takho prayer request bese ukuletha direct kumfundisi ngoba umfundisi nguye umholi wendlu yengqebo yaNkulunkulu. Nase kufike kumfundisi akuthandazele kuqala abusise athandazele neticelo takho phambi kokuthi leyo mali leyo seyingaya ebhenki. Kodwa lokwenteka manje bantu bavele badeposit imali kuma ATM labanye bayilethe bayibhadale kubo treasurer bababhale phasi. Listen to me, akusiko ukukhipha kweshumi lokho kodwa lokho ukuthi ikhiphela nje imali uphela isondwe ayikusebentele kuze umnikelo wakho wokweshumi ukusebentele kufuna ulethwe kumfundisi awuthandazele phambi kokuba uye ebhange ngoba kweshumi ngumhlatshelo. It's a sacrifice, it's a ritual. Kufanele wonke umhlatshelo uyakhulunyiswa ukhulunyelwe kuyavakala. Now uma ke lo mhlatshelo wakho uvele nje waqonza ebhange awukusebenteli ngoba phela umhlatshelo tinyembeti takho leti lobonga ngato simakadze ukuthi inyanga yonke usebentile wakupha sivuno simakadze naku lota nako khona kutitobe seletinyembeti setikuvulela nesikhiya seminyango letako.